ublay baro. Ni piliang subhai pi shkan thup kubor kebajuan man la kajan mi sing ublay upek ngor cable news. Hashwa bangine kmi ki kubor ki babnia ngina phashwa syakimat bakongsan jong kubor mentakatayo. Menjur ke Kedhun Menteri ban penlong no X-Men IAS haga jela Meghalaya. Kelak no oba Robert Garnett Lindo ke jingdo ke bakrau ya ke jela. Hakmat yang Darbar Parlimen dawak All India Trinamool Congress ban pendam ke jingi penbet put ke Assam ban Meghalaya. Syakem UMDC Ketura na ke jela Uttar Pradesh. Bahasa ateng ke jingtai lasan senam berngam ke senjuk kirang bak senong nongkra ban kenik biang ya ke jaka ban sena ya ke Politeknik. Bad Syongkun ke jing rakyat dapsan posnam ke jela Meghalaya da ke Skol Loreto Convent Shillong. Ka jingyalang jong ke Kedhun Menteri ke belalong ha ke arpundro terik menaitung arhajar arpuar. Kala ajing menjur ke jing terwa baka Meghalaya Public Service Commission kan penlong no ya ki Departmental Examination neki eksamen jong ki tenat sarkar na gebenta ki Officer Indian Administrative Service ha ke jela. Bat ke sarkar kala rai ru ban itho ne ban regularize no ki arhajar sauspa sa punyongut kino hikai haki Skol Lower Primary jong ke sarkar. Habaya keren beginong patai kubor hadir belawai ke jingelang jong ke Kedhun Menteri ke belalong ha ke arpunyo trik menaitung arhajar arpuar. Menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma uloong ba ke sarkar jela kala menjur ke jing terwa ba ke MPSC kan penlong ya ke eksamen jong ki tenat sarkar na ke benta ki Officer Indian Administrative Service IAS namar beberapa kata yaki eksamen jong tenat sarkar la penlong da ke Assam Public Service Commission nerimenta an penlong no da ke MPSC ulong ba ke syllabus kan buan ke banyadai ba ke jela Meghalaya bat an pedru ya kalat ban sya ban pendankam ya kaktian khasi bat garo hakan ke eksamen. But the cabinet today has decided that we will have the examination centers out here in terms of the departmental examination centers. These are for the IAS officials who have already in probation or joining. And there are these departmental exams that are conducted. And normally they were conducted by the Assam Public Service Commission. But now they will be conducted here in Meghalaya through the MPSC. And of course, the syllabus will be more oriented obviously towards matters that are regarding the state, and obviously we'll also see more usage and the options of using the languages of Meghalaya, and which is Khasi and Garo language will also be there. So these kind of options will be there for the conduct of these departmental exams. And as I said earlier, these are for the IAS probationers of the Assam Meghalaya joint cadre, and those allotted to Meghalaya segment will be having departmental exams in Meghalaya. Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke MPSC ke haban penlong buntli ki eksamen thungkam na gabenta ki tenat sarkar boper. Bat kumta kene kerukom ka syempor sebapalat namar gidan gijat kam ki belong kumjo ke kerdan pulia kerukom terikam bat ke jingyo tulop. Ulong bahak jaka bandan hadu usan ni hendur tuli ki eksamen ki boper ka MPSC kan penlong no asisten penlong ya ke eksamen na gebenta ki kam ki bayo ke juk tulop ka juk ke jing pendap ke kerdan pulia bat ke eksamen kan long no haju. This basically means that today MPSC has to conduct different exams and selection processes for different departments, and in the process what happens is it does take a lot of time, because sometimes you have the similar qualifications, similar skills that are required, or in posts that are carrying similar scale. So instead of having 5-6 different exams for 5-6 different departments, the MPSC will club exams in one go, and those that are having the same scale of pay with similar qualifications the exams will be held together. This is being done in the interest of saving time and to avoid duplication. But of course, the respective departments' posts and the necessary reservation policy and the necessary the roster systems that need to be followed as per the cadre and the post in those particular departments will be followed as it is being followed right now. That will not change. But as I said, just the examination will be done together rather than having it separately. Menteri Rangba ulongru bag sarkar jela kala menjur ya ke Meghalaya Prison Manual kamtam habaga jela mentalasan posnem kal pendon kambet daga Assam Manual.
Ulito bahagi niki arsnem ke belaled, lathawe ka komiti na kabenta ban penwandor ke present manual na kabenta ka Meghalaya. Bada ke jingdon ke nega manual menta on lak ban kentio bat penbahas syo habro ki liang ya kar kompenya ki patok. Kekenun menteri kala menjuru ban penkelai ki kendon jong ke Meghalaya District Court Ministers Service Rules arhajar arpo ban kentio ya karta nak arpunyo snem syakal laipu arsnem karta. La menjuru ban penkelai ki kendon jong ke Meghalaya Goods and Services Tax Act katkum ke jing betha jong ke GST Council. Bat ke sarkar kala menjuru ban penkelai ki kendon jong ke Meghalaya Prosecution Service Rules arhajar kat nrio. And basically, this is being done as per the provisions or as per the decisions that were taken in the GST Council. And all states have been asked to make necessary amendments. These amendments are many, but the basic purpose of these amendments is to overall improve the compliance by different taxpayers. And with that purpose, a large number of amendments in terms of compliance have been made. And that has been adopted today in terms of an ordinance, which of course will have to be presented in the next assembly session. Kekenhuan menteri kelarai ban itu purano ne ban regularize yaki arhajar sauspa saupunyungut kinohikai jong kiskul lower primary ke sarkar. Bat kini kinohikai menta kini opdiang yaki jing mentoy kibaki dei ban yo kum kinong tri sarkar bapura. Ukonrat kongkal sangma ulong bahakapor bagi sarkar jela kala shimti yaki skul lower primary hak senam syajar kendai sepak kendai pulai. Bon ngut kinohikai kila syapen kenria aski skul sarkar bat kelalong kum kinong tri sarkar bapura. Hendrei lale eklet no iki arhajar saus pak sau punyungut kinohikai ban itu no iki kum kinohikai sarkar bapura. Bat kini kinohikai kim syamlayo setia ya kabai bam temen ne ke CPS. Uleto bahakapor bagi sarkar jela kala shimti yaki arhajar sanspa andrepu pratligi skul nagi district council. Kila don chispa lai pun reutligi skul kibla syae no iki bagi sarkar kam shimti satya yaki nigi skul. When the state government had taken over the LP schools in 1993, large number of teachers had been shifted to government and they had become regular government employees. But in that process, almost close to 2,447 teachers were left out in terms of being regularized. This has happened for many reasons, and I don't want to go into details of that. But for all these years, these teachers have been receiving regular salary in terms of the scale, the selection process also through which they were selected. The process was followed properly. And in spite of the appointments given to them during that period, the actual regularization of their post was never done, which means that they were not getting pension and ACPS. They were not getting all this while. So now with this decision of the cabinet today to regularize these 2,447 teachers, they will now be regularized, as I said, and they will be receiving they'll be regularized, and accordingly they will receive the benefits that they're supposed to get as regular employees. Hashwa bikong Rebecca V. Suchiang in Shongthat no kum ke Chief Secretary ke Jela Meghalaya. Ukonrat kongkal sangma ula pentip basyan ke sarkar kan sapen benai ke kerteng jong u ne ke Chief Secretary bethamai jong ke Jela. Ukonrat kongkal sangma ula aiku blay bat penpau ke jing sengongo yai kong Rebecca Suchiang halor ke jing no senyang jong iya ke Jela. Bat kadiru kesngi ke baikong Rebecca Suchiang indon lang kat doa ke jingelang jong ke kenuhun menteri. Habakeli le kam Chief Secretary an chimti no dauba DPU Alang ubalong menta u Additional Chief Secretary. U menteri rangba ula kentat benetho mano ban chimti ke kam Chief Secretary ndai ulaong ba an sapen benai ke kerteng hakini gisngi banwan. I would like to take this opportunity to thank Kong Rebecca Suchiang. Today was technically last cabinet with us, and she has really contributed a lot, and I'm very thankful to her, and I wish her the very best for the future. Yes, the cabinet, the next chief secretary's file has already been processed, and the name will come out in a day or two, so you'll come to know. I don't have to tell the name. I'm sure you will come to know in a day or two. I think it's a question of another 2-3 days time.
Ha ka arp kendai terik unaitung arhajar arpuar ke jela keladu no saya wei orang ba. Ubelong nong ilam uba keren bet jing shisha ban kenti ke jela ha kaliang ki kampen roy bat ka bha kamiat jong kinong song shnong. Kani kalong ke jingdo ke bakraw ke jela namar ba uba Robert Garnet lengdo ubalalong teng menteri sarkar ke jela bala kemi teng ru ekatenat korbari ba uju keren bet klemret. Uni orang ba ulah klakno aden ke jing stom ke bala badiu la kamslem. Uba Robert Garnet lengdo ulah klakno nang pertai ha ka arp kundai trik naitung arhajar arpuar kumbah kapor katwe sop home step. Bat kani ke jing klakno jong u kelalong ke jing do ke bakraw om tang ye ke yang kesem bat ki bahayeng jong u hendrei ki pat ba jong ke jelahi perokawai. Uba arji lengdo ulalong unong mi khmat na keseng kongres sya ke yang dorbar thawan ke jela ar samoi kenti na galat umkra constituency. Ula job gi election na kong ea kasnem syajar kendai spa kendai pupra bat arhajar lai bat ulalong unong mi khmat hadok kasnem arhajar pra. Hendrei ni gidaw ke bamla kiar ula ia no eka kamsan himasima na dok kasnem arhajar pra shaneng. Kum UMLA ulalong teng menteri sarkar ubalabat ya ketenat home police bat dai hakapor jung u bu ula keren persya bhai ki kunhun keng atiar ki bapentot ya ka syongsok syongsan. Dai uni orang ba ubalayang benelek persya aru ya kejengkot pakang shnong ki kunhun keng atiar ha ki sngi kraw jong kari kum ka Republic Day bat ki Independence Day. Badaki senam menbau danglong menteri sarkar ha ketenat home police. Ulalam kemat idala dia ban mi pat ba bandet shim benta syagi jing rakhe ha ki sngi kraw jong kari. Hadien bu le no eka kam san perthai. Ha kesnam arhajar kat lai ka Board of Governors jong ke skol ba Martin Luther Christian University kala terwa ba arji lengdo ban shimti ka kam Vice Chancellor jong ne ke skol ba. Bat na kaliang ni orang ba klem ke jing artatien ula shim ke ne ka kabu ban senyang pat ha kaliang kapule puthi jong kisamla. Bat ula bat ke kerdan Vice Chancellor jong ke skol ba Martin Luther Christian University. Tat haduk bandakut kesamoi bat chong that no ha unai tung kesnam arhajar kat nyo. Hadien bon snem bu lai ka kam san perthai. Dang haki kendat benai belala ula rong biang syaka jeli jong ka kam san himasima da ga bapnya sok biang ila dia syaka seng kongres. Da ga jing hu ban trei biang na kebentau pat ba. Kam tam na kebentak election banwan ha kesnam arhajar arpulai. Hendrei ublai ula ibet ban khot no yu bat ha ka arp kandai trik unaitung arhajar arpuar uni orang ba ula klan no. Na kemensin ke basokya bat da kacing susi ke bakraw ke bangis ngau ha kani kapor ikwa ban pentip chapi ipat ba ki pe di ba arjiling do bai ba arjiling do im don shu na do khatwai sau ko mene ni ai ku ble pi baro ye ki jing duai ki jong pi ye ki jing solem ki jong pi ye ki jing ki jong pi ba arji na do ha kini ki sngi sipau terik ba ipang no ngin sa pentip at sa batha yang shapi kilai bathai kubor ha kini ki kendit sngi ki banwan sibet la nila shai hadin bangilaya shong shiparapat ki khon jong iba arji bat ilok jong ba arji kumlungin nang le kumlungin pendep ya kisngi ki bakhat shi hajar ngo yai duai lem yai kan mau lem yai ba arji ki jing duai ki jong pi ban ngin la shu don tien ban ai ku le ye pi baro ye ka jing e jong pi yo men jong iba arji ling do na do shi phok tarik atu ta khat khandai sni thik ilong pru dokumen bet ilong priu ba kloi bet ilong priu ba wasai priu bas khem ha jingen ila shakri kumu MLA jongka lankra nong thumai constituency kabarim artem nambaklanga khandai popra ban arharjan lai langam baklanga yo stroke arhajar saw arjar pride lem la shu banile election namang ba lamta i ba inum la shu ban shim ya kanu ka active role in politics yo cancer how arhajar shipo bunai ju ka kebiang ka cancer ju in bunai how arjar khatra rei bar jim ju
beniau bakita kijing pang kijing tenjo kijong ublay ikat to kilo yai long bro baskem bro ba shy bat bro ba kata ini ndai tang kay sen ndai ka riba ka jat tang ki ba arji lindo bangin khot i ba bobi no ba bob i la sa iwan sa po Nongrum Hills house nem Arhajar khat lai khat lai to iwan mang sa ni ge te nadu iwan sa te la ton ge jinge de ke bacan hi ba no nomar balai ba shuai ka taro ila long MLE jongi hakaba kani ka Nongrum Hills hakiti por ba yang long MLE ka hap sekala inkra constituency hakaba ila long MLE house nem khandai pupra khat khandai pupra bat beteng yang house nem Arhajar lai ado Arhajar pra tengi la yo pania trai bat i na tu ki por hi hakaba de bat ki kam snong kam thao hakaba de bat ki development jong snong thao bat ban ra ya ka song sok song san ha snong na thao na du ki por adin ba ila wan pat ban song snong lele hang ni untuk nila dong kecing ada susu ba khamjan susu nomor ila long kum nong song snong jong ka snong te haba ila wan song snong ni brio ba don kecing yaki nong song snong kam tam ni snong Nongrum Hills bai la mi kman iju smart ba ban khot yang ni la ni ban wan cash po yang dorbar bani song is lok bat ni bat ila long ro ud khot jong ka executive committee jong ka dorbar snong bat kumju ro advisor jong ka dorbar snong bat kecing dei bat i te kala long ka ba langam jelio ba do kata ta ba kecing dei jong ni long i bangi don hamen sim i bangi don ha kecing sngo jong ni wan bai sei i kan bai ban keli ban pertho ban pan jimot lani ban ya pan kini ni kin ya kentu kin pam dang hakani ka por covid la long way nek bolong instrumental hama ubre bagwat happening ni sutu idan ke jing sistem ke jong i ke bala slemba en re injury kita ke jing sistem ni lojong ni kita ke jing pang i long balong welcome po i po samat hakitu ki por ban ya kren ya khana ban wan ra kumno ya kajing ada po snong po thao kham tam hakat ko por ka jong ka khlam bat ke bakham sakhi susu nang tai kajing sim banta jong i kum unong song snong bat kum gwe na ki riu pau khmat mo kade ka panel discussion halo ko COVID-19 bat ke bai dei bat ke ka vaccination drive ka ba ka dorbar snong kala organize ani kala pelong ba mai i lalong i moderator jong ki kani ka panel discussion haba ki panelists ki babun na do EDC jong ka East Kasihil mo ko kong isawan lalu bat kiwe ki riu pau khmat ki doktor ki belai sim bentang tu ni i ya ka jing kemen ke jong i ban sim ya kani ka phang kum unong penyat dan moderator jong kani ka panel discussion te what hai tu ki por ba hadin nang taru idang don barbor hi ban wan kai spo dorba la dei dan kami wi kamberet teng ni ju ong am dan kam ban wan si dorba ngan separa manganang ni po office no ki staff jong ko office yang balai ngamlong bangan wan si po office balai pila pim panchu na ban tong office kata ka jing yang ka jing yo daw jong na ban wan si office kalong bangan yo banwan ni slok di song kai bat kata dang hakini ki lanong khendiat banai ki bala leit ro ni long ta te ka jing du te kala long sisa ka bakra bat ka ba sisa ban pendam ndai tang ka snong ga jongi ndai ka jelahi ber ko ngilai i kum we ne ki nong yalam ka bangilak mi lenti sibon ba ha pleng ki sipos nem ka jing long nong ikmat ki jongi ngatrai ngila ban ong ngabat ngan ong dak jing sngo sarap ba 4 don kat uni nong mikmat lani legislator uba la pen pau si ya kata ka jing it ya ka chat ban riu jing it ya la ka jong jela bat bom red ban kren ya ka ke ba dei ka jing si bar ko hok ting ya ka jing yap ting ya ki ro bat ha ka hok kayang hakmat ilong brio bayang met ha kanong rem jong ko hok te ban onging
sisya bangin yo yang nani mat pendap yang ni ke jaka betili hapa dengan ni ke juk dari ke bang mentang ngai idu jikarna ngam idan ban mi uni unong yalam ngai tau boleh bela kham bela ibet I ban khat mo sya ke jingja that ke bang jukut la long way nakiba riu yale sisya he fought so many battle he had won so many battle ni ke mau na du senam araja sao ba yo yang tuka mo stroke nang ta ter ye kini ke jingpang ke jung I ban du kisnam araja skandaya jas po ilai kun ba ila job ngai kat bangi dei brio di sin ke sini ha pan ni pai entah mai iro ilai ni pan ring ni sukarman bat kalong ke jing angno ke jing kerman ba iba bobi nasal ndat mo in persat mensi mahnu rahnu ban sei man pen mi pli pat ubri balong kumai mo mdei tang wei so subun nang ba kan ri ke jela ke jong ni kan kiu bat nyo kinong yalam ki balong kumai Ka Jela Meghalaya kelayo obyang sa uwe urang ba kasi uban Shimti ya kekerdan Chief Secretary jong kesorkar Jela. Hadian ba ke Chief Secretary bementai ikong Rebecca V Suchiang iladi kapor ban chong thatno nakakam. Uneu officer kasi uban Shimti kini kekerdan udeu ba Donald P Walang uban Shimti ya kakam nadu kasitrik unailar kesenam Arhajar Arpuar. Uba Donald P Walang uba bersyakata udeu Additional Chief Secretary ke Jela. Shimti ya kakam Chief Secretary hadian baga samoy trekam jang ikong Rebecca V Suchiang kan kutno hakalai pui trek unaitung Arhajar Arpuar. Uba DP Walang bersyakata ukmi ikatanat puli putih ke PHE bat ke Home Political. Bat kumjuru kumu Chairman ke Managing Director jang ke Meghalaya Energy Corporation Limited bat kisnat jangka bakentop ya ke Meghalaya Power Generation Corporation Limited ke Meghalaya Power Transmission Corporation Limited, bat ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited. Uba DP Walang udai officer IAS jong kesnem Syahjar kendai sepak kendai pulai. Bat nalor kumu Chief Secretary Untri Kamru kumu State Vigilance Commissioner jong ke Jela Meghalaya. Kinong yalam bagi dekat jong keseng Kongres Sapok Kelama jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee haka arpun rau tarik unaitung Arhajar Arpuar. Kelelum Hakmat jong ke Office Katanat Enforcement Directorate ke Badan Ha Langkerding Shillong. Kumsi benta ke jeng persyajur ke jeng syakot hajar ke Presiden ke All India Congress Committee ke Sonia Gandhi ha ke Nong Ba Delhi. Sonia Gandhi! Sonia Gandhi! Sonia Gandhi! Congress! 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 Ya kini kejengnya ki kebala penlong hakeleng ke Jela jong ke India di Ginong Yalam bat ki dekat jong ke Kongres. Kat baha Meghalaya ya kini kejeng ki la penlong hakmat ke Office jong ke Enforcement Directorate halang kerding ya kebalawan bani shimbenta di he ke Meghalaya Pradesh Congress Committee nada Presiden uba Vincent H Pala Ginong Kitkam jong ke MPCC ke Mahila Kongres bat kiwe-kiwe. Uba Vincent H Pala uba diru MP Syakal Lok Sabha ula kentok tege ke Sarkar Pedeng ke Bayalam de ke BJP. Bat kenok bagani kejing le ke Enforcement Directorate kali nomor kejing syak penbor ke Sarkar Pedeng. Ban pendik ya kinong yalam ke liang persyak ni kinu-kinu ke belek persyak ke Sarkar Pedeng. Presiden ke MPCC ulong bagi jing syak khot hajar ke Sonia Gandhi ke kejing le jong ke BJP ban penting bat banek don bor kinong yalam ke Kongres. Bat ke BJP ke don nekatong ban yu oroj ikipat ba ni kiriu shimet. Ki bam sengo tenat ikarai jong ke Sarkar Pedeng. Bat ke BJP ke benan kam lagi tenat jong ke Sarkar Pedeng ban penting pensmit kinong yalam ke Kongres ha keleng ki Jela jong kari India. Islam! Congress! Islam! Congress! Islam! Congress! Islam! Congress! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Down, down! Kinong yalam jong ke All India Trinamool Congress haka arpun ru trek unaitung Arhajar Arpuar kilalet ban penlong ya kejing ya ki akmat jong yang darbar tauan jong kari India ke Badan New Delhi. Bandawan ke Sarkar Pedeng ban pendamno ke sekular penbet pun ha Pedeng ke Jela Meghalaya bat Assam. Bat kumjuru bandawan ke Sarkar Pedeng ban penrungno ke ketien kasi bat garo ha ke 8th schedule jong ke Riti Sensyari. Ya kini kejing ki akmat jong ke Parlimen dalit banishim benta de kinong yalam ke AITC ha ke Balai Don Lang unong yalam ke liang persyak ke yang darbar tauan ke Meghalaya u Dr Mukul M Sangma u Presiden ke AITC Meghalaya u ba Charles Pengrup PMLA ke AITC ke Bekentup ya ba George B Lengdo bat u Zenit Sangma bat kiwe-kiwe.
Kinong ilam ke AITC gladawa na kesorkar pedeng ban pendamno gejing te sekolar lane ka Memorandum of Understanding ye penbet put ha pedeng ka Assam bat Meghalaya. Namar la yasoy ke sekolar kem gejing menjur ne gejing hunlang jogi nong shong shnong kibasa akathan kaput. Ka AITC gladawa ru nak kesorkar pedeng kabelayalam ke BJP ban pendrung no ka ketian khasi bat garo ha ka 8 schedule. Namar kedai gejing angnuat jong iwei nong shong shnong gejala Meghalaya kenang ba anla ban penne bat yada ya kejing long red pan. U Dr. Mukul M. Sangmau ladawa bagi sorkar pedeng kedai ban pensyash kipat ba kejala Meghalaya halor kanu kenong rem bagi sorkar pedeng ke penslam ban pen urlong ya kejing dawa jong kipat ba kejala Meghalaya. So we are protesting to draw the attention of the government of India to take cognizance of the sentiment of the people of the state of Meghalaya in respect to the agreement which has been signed between the two state governments, that means the government of Meghalaya and Assam, to resolve the long pending interstate border area dispute. Well, you are aware that there has been areas of difference between the two states along the interstate border. Now, any agreement that is being worked out to arrive at the solution must be acceptable to all the people, to all the stakeholders. And this was the precise reason why the people of Meghalaya expressed their the determination to urge the government to scrap the proposed agreement. When we are saying that must be acceptable to all the people, means it should be acceptable to the people of Meghalaya as well as people of Assam. Here in the instant case, what has happened is that the areas which forms an integral part of our Khasi states and the areas where our people have stayed, lived for time immemorial are being pushed to Assam by this proposed agreement. Or rather the agreement which has already been signed between Assam and Meghalaya government and which is pending with the government of India for amendment of the Northeastern Reorganization Act. Now therefore, if these particular sentiments are perceived to be falling on deaf ears, people have reason to feel that the government of the day is insensitive to the sentiments of the people and are anti-people. That's why this unacceptable border pact between Assam and Meghalaya government must be scrapped. The overall vibrant diversity that we have as a nation revolves around the aspirations of our people to preserve and protect our identity, which revolves around also our language. Now there has been a persistent demand from the people of Meghalaya for inclusion of Garo and Khasi language in 8th schedule of the Constitution of India. Now, having done all the necessary due diligence to qualify for inclusion in the 8th schedule of the Constitution of India, we do not understand the reason why there should be further delay for the government of India to take action on this and complete this whole process for inclusion of this Garo and Khasi language in 8th schedule. This is inconsistent with the aspirations of our people, particularly the youth. You understand, the whole in the era of this globalization where people are looking at spaces of jobs all across the country, and also when you have the youth who are aspiring to offer themselves to serve the state, to serve the nation. Inclusion of these languages in the 8th schedule provides a space or rather a platform for level playing ground for the youth. Kat bagi MLA jangka All India Trinamool Congress kedang penlong ya kejing yaki akmat kayeng darbar parlimen bandawa ban pendamno eksos sekolah repen betpot apedang kesorkar Assam bat Meghalaya. Hak ni keju hi kesngi ke AITC Meghalaya rengkat bat kipat ba nong song snong kathan kaput kapilang kata haga distrik Ribhoi. Kile mi pat ba ban pensawa jam kesur ban persyajur ya kejing penbet uput usam klem kejing hun kipat ba kibasa aga jaka kaput kibalahap no syagajala Assam.
Kinong ilam ko all Meghalaya Pradesh Trinamool Congress lambat kipat ba nok shnong kathan kaput hapilang kata haga distrik Ribhoy. Kelemi padba ban pensawa bang yang surjing persya ke bajur halor ka soskular blesoy ha pedeng ke sorkar Meghalaya bat Assam hakamat ke sorkar pedeng ha ke bayadai bat ke jing penbej upud ha ke bakat tu kini kejaka ke Meghalaya ke lahap nak ke Assam ya kini ke jing mi padba la penlong hamadan jo ke shnong mai kuli ya kini ke jing persya ke belalong hapilang kata la penlong ru tang hakikenta beginong yalam ke AITC kentup nado ki MP ke Lok Sabha Raja Sabha bat ki MLA kan keseng lemi pat ba ban persya ke sorkar pedeng halor ki bobun ki mat ki bagajela Meghalaya kelah sya yu rod ha ki bor sensya ke ri India bat ke sorkar MDA bat kini ke jing ki kelalong hakmat ke yang dorbar parlimen ha kenong ba Delhi ha ka jingmi pat ba hat pilang kata nakaliang ka AITC lawan banishim benta do ba James Lengdo Vice President ka nekaseng ha Meghalaya i Dr. Saralin Dorphang i kertong jong nekaseng na Mauhati constituency nalor kiwi kinong yalam jong ka TMC Jirang kentup ru ikinong song kapilang kata mai khuli bet kiwi habakran hadin ke jingalang patba uba James Lengdo ulapan pau bakum kene ke jingmi patba ha kejala Meghalaya lapan long ha mai khuli bat malangkona ha ke bagi patba kelami ban pensawabiang ke jing persya ya ke soskular ke blesoy ha pedeng ini ke arjela ha ke bayadai bot uput usam ulapan pauru balengba kene ke jingalang patba la dawateng ya ke sorkar pedeng ban penduk pendam no aswa ya kene ke soskular ke baladai besoy ha pedeng ke Meghalaya bat Assam kat bagi patba hi kim pathun halur ke jing penbet puat ha pedeng kini ke arjela Niwan ban kershan ban aimin sim lang ya kini ki paranong Meghalaya jungi ki badan hang ne ha Maikuli nangta ru ni ai kemen sim ki mo bangi de bendon ru ka wei ka jing yetli lang pranung Meghalaya ki khasi ki janti abat garo ngindon ka ju ka jingmur yang teli lang namta kani ka jaka ka puta jungi ka balasha pengan no spo Assam ti tang kata hingidon kemen sim ban kershan ki bad ban ai jing kershan bad men sim ki bangi ni le hadu bakut khnang ban ki bur ka jing ka pat mo nakaliang ka sorkar bahkan le kadbala ban yarap ya ki briu jungi shagini thain boda kumka mau hati rumidani ki jaka ki bahar hapoka boda issue te sangkata ile se ka government kan nang ya skor mo ini kan saban ban airu ya ka jingdawa jongkini ki briu jungi ki badan shagini ki thain te nakaliang jo All India Trinamool Congress mentakasi hangni hapo maikuli bad hamalang kona idon ya kini ki protest hakaba nakaliang ka sengjungiru nilala ban ya donlang ban ya kershan lang ya kini ka jingeki jongki bat kawakam kongsan ya kalong ba hapo parlimen ki MP ki jongi kidan life sanut ki MP na Lok Sabha ban Raja Sabha hangta bat ki MLA ki jongi unong yalam jongi ba Charles Pongrop Dr. Mukul Sangma ba George borok ki MLA ke don hangti hapo Delhi hakaba kinya protest nakbanta kani ke MOU kaba kin withdraw no na kini ki arli ki state ki wadon ki waladep yasain bat ke jingker pat nakaliang ke jongi kom ke AITC ru ni dawa nak sorkar pedeng baru ba yakani ka MOU kamde ban sign bat kan apswa bandaya kan ya consult swa na ki pai ba jong snong thain ko ba lating khu bat ki simbon ki jinge kilawan ha kane ke jing ya sanya uni uput usam bat nakaliang ka AITC kumbau leader of opposition jungi laong bang endawan hakabor nyen scrap yakini kedi haswa begini kemi ki kubor ke bedangsa ngena phaswa sipor syakini ki jing permana Are you a passionate entrepreneur with dreams and visions that need support? The Government of Meghalaya is launching the Chief Minister's E-Championship Challenge 3.0 to give you an opportunity of a lifetime. The Chief Minister's E-Championship Challenge 3.0 is here to support the most promising entrepreneurs of the state having innovation-based businesses or early-stage enterprises to assist and support them with their challenges and help them grow their business to the next level while participating in Prime's 9-month
Incubation Program. The top 50 selected entrepreneurs will receive benefits like business support grant, dedicated mentoring, trainings, access to further funding, access to markets, free co-working space, help with packaging, marketing and branding, networking, and so on. So, eligibility criteria before applying. The applicants should be from Meghalaya with an existing business in the state, should be able to show first traction revenues in their business, and their products or services should be unique and innovative. I am a prime entrepreneur, part of the second cohort. Now it's your turn. Participate in the Chief Minister E-Championship Challenge 3.0 and be part of Prime Meghalaya. Application closes on 15 August 2022. To know more about the E-Championship Challenge 3.0, visit www.primemeghalaya.com. Prime, a Government of Meghalaya initiative. Build your innovative business and make Meghalaya shine. Now PCN yang nagajanmian ina pai biang segi benta jongko kubor. Hadian bagi pulet kelatwet jori UMDC Ketura u Bernard Marak halor ki jingja ki kam auria haka farmhouse jongu barhaba klio jingte bau Bernard Marak ulaphet nagajela. Ki pulet klio ban kemno yoni UMDC ke BJP nagajela Uttar Pradesh. Tang hadian katto kene kenta bagatenat pulet jong kejela Meghalaya kalapha ya ka lookout notice syabaro ki Director General ki pulet bat ki Commissioner jong ki pulet jong ki jela kari India banderap thwet lem ya Bernard and Marak ubalong MDC Ketura. Hak arpun rutrik unaitung ki pulet kleo kem ya Bernard na kejela Uttar Pradesh. Ki pulet kilepente balayo kem ya Vice President ke BJP Meghalaya Unit u Bernard and Marak na kejela Uttar Pradesh bad ansawanyalam no yu usha kejela Meghalaya bani open long ya kejing tokit. Kayeng syari jong Ketura hak arpsan terek unaitung arajar arpuar kelepen mi dakanan bailable warrant na kebentawan kem ya u Bernard and Marak. Halor kejing keno budan ketiban penyat ya kam auria haka farmhouse jong u Hatura. Haka ni kejing kenra ki pulet keleo kurup ya ki kondom ka crossbow bat ki wat kukri ki jing di buat ki kali balakem yang rupungut ki brio ke bakentop ya arpun rengut ki kentai. Kani ka kam sniau kelas sedang menpau pertai de kejing ujor jahar haka arpu pratrik urempang arhajar arpuar da ki bahayeng jangkawi ka kena kentai bedang red karta kebalajak na layeng hadu stayo bat lapan ban yaka bakala syak penjat kelong renyeng hakani ka farmhouse jong UMDC Ketura. Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma uluong bagi pulet kilayo ikisaki bat kisabut ki babiang ke bapau syai kedar bagadon kejingle ikam bamman haka farmhouse jong u. Uluong bagani kejingja kamdan benta AA bat ka kam san perthai ne kejinglong kertong bat kadon kejing persyang ban penkelasan perthai yakani kejingja. Hendrai ulah penting kena bagi kejingnya ulum kisabut ki baklan pha halor kene kejingja haka farmhouse. Ula kentu ya baro bakin penkela nele san perthai ya kene kejingja hendrai bakin ailat iki pulet bakin pendep ka kamram jongki. Menteri Rangba uluong syok ba syam la tuklar AA ne ban ai kanu kejing ai jingmut ya ke ai ke ban le halor kejing le kenra. Bat ula yo jing tep ba kendon kejing kenra hendrai uluong badai banyat bat ban buat renti ki kendon an bat lada penstom dai ban don ki saki bat ki sabut ki babiang. That whatever has happened as per procedure, has happened as per the law, and has happened as per evidence. So they have followed all of this purely from a policing point of view and a law point of view. And at no given time has there been any interference or any kind of suggestion from my side
on what should or what should not be done regarding this particular operation and this particular the operation that was done. I was informed that this kind of operation will happen, and even when I was asked, I only told the officials that whatever you do, kindly make sure that the law and the procedure is followed, and whatever action is taken, it should be evidence-based. So I've been very clear from my intentions and also my entire directions from day one, and have never interfered with the process that was followed. Regarding any kind of instructions, it's just, I found it and sounded very ridiculous that even a person would think that I would make a statement like that. I have been very clear from day one, even when we had different kind of law and order situations out here, that my number one concerns have always been the lives of our people. So therefore, whoever the person may be, the law should take its course, and whatever has to be done should be done in a legal process. And to answer your question very bluntly, there is no question of me ever giving any kind of order in that manner. Elections will be elections, and whatever has to happen will happen. I don't think there is any need for anybody to connect that dot with this dot, because as I said, that this has been based on large number of complaints that have come from the society at large, including the public, the villagers, as well as NGOs. When the final aspect of statement of individual who was sexually assaulted multiple times in the premises, when those statements came out, the police started doing their job. And that was a long time back. They started monitoring things so that they were able to gather enough material to be able to do what they had to do. Even in those moments, I never had any intention to intervene or influence the case in any way, and my stand remains. And as I said, the question of connecting the dot of elections and this is completely unnecessary is what I feel. Whatever any party may say, this has nothing to do with politics. This has nothing to do with any kind of candidature or any kind of individual contesting against anybody. This is purely on the basis of what was going wrong inside there, purely on the basis of the evidence and the statements that have been given by the people, and also purely on the basis of complaints that have come in. So therefore, they may try to divert the entire issue and try to politicize it, but let me assure each and every one that the evidences that have been collected are very strong, and there's a very strong case. The DGP had given a very strong statement last time. We have recorded that. So I don't see any reason for any of us to go into that aspect, and I would appeal to political leaders that in situations like these we must understand what is happening and try to do what is correct. And and these kind of activities is something that will ultimately lead to affecting our youth of the state. So one has to realize that and be responsible in whatever position you are, to realize that these kind of things cannot just go on like that. Da kajing sngo bitare kajing bamle ai ke sarkar ban shnai ke politeknik wat haba ke snong klade ban ai sngo bhai ke jaka ke sarkar. Hak arp santrik menaitung arhajar arpuar ka senjok kirang ba snong jongkan nongkra nong lengdo kala berngam ban shimti biang no ke jaka namar ka jing bamla ban penan kameka nado ke snem arhajar kapra. Ka senjok kirang ba snong jongkan nongkra nong lengdo hak arp santrik menaitung arhajar arpuar kala berngam bakin shimti biang ke jaka ke beladap ban ai sngo bhashak sarkar jela kabadan hak snong nongkra na kebenta ban shna ya kayeng paki jong ke politeknik hadin kejing bom dan keno kedak ban sedang pentri pendap ikani kejing tai bat menta kelas sedang ban kelalong kum kayeng ja hadin belasu no kongreng ya ka nado kesnam arhajar kapra kani kejing berngam bat kejing berten juga nang ilam kesenjuk girang basnong kadiru hadian bakadar basnong nongkra keladap benawan jurep ikani kejaka arteo mensua mana kalian kinong ilam jak snong nongkra kilalap bahagani kejaka kala kelalong penban ka ketem jonggi kam sniu boper Namar kada kani ke school kasakut
kalong ke jing dunong ke bakrau ya ki samla hakane kathan jumi te na kalyang jom ki samla ki kapat jur fesin ya government pakai dai ban le no kamploi na kota ban pendep ya kane ke ying nang kalong ke jing mentoi yang ni ki samla bat lada kane ke ying ni balada kesak kongreng kalong ka ke ba snewbok bat kamtam konra ru ya kane ke jaka jaka balik se ikam kiwandra kibun tu snew kalong ke ba snusi Hagni kejung wan jurip ya kini kejung tei jong politeknik kebala sateng mentala sat sedem tam ai alam kemat dakinong kit kam ka senjok irang ba snong ke begentup yuba LS pamsyong bat kiwe habakrani ke lapatai kubor kinong alam jong senjok ke pen pau kejung sokya ke bajur halor kejung sateng ban sna pendep ya kini ke building jong politeknik hadu bakal sedang ban telalong ka ketem ki kam snew baik le pen pau ru ba kum kinong hilam kada ban ai so bhai kene kejaka sarkar kejing temu panwara kejing mentoi ki babon nak bentagi kun samla jong kathan kenrai kene kal long pen ban ba ki kam snew ilanang roy bat om shimladan kanu kanu kejing temu ban pentrei kum bala thau kene ka building jong politeknik lethoru ba kum kinong hilam jong kene kathan haga bagila persang manwat jing tep halor kejing sateng jong kene kejing tei lalap u kontraktor ulai eno klam pendap ing jing tei baro tang nagadau kejing mamplat bisa setia ke sarkar jela kamtam katnat keberiman kami hagani kesini kalian kinong ngelam jong senjuk kirang basnong gilet ru bani kendo ya u deputy commissioner ke distrik Ribhoy Arpit Upadhyay ban pensngo halor kene kejing sya eno klam pendap ing jing tei ya ka politeknik hag bakal turu ba unchim kya ban yakran ni kena mat cuki bor ki bahalor ke beriman kami ya kena kam lom gom tanah kaliang kesenjuk hi rengkat bagi dor barsnong kim banse banchim sendan da kesenjam kebetul kata banchim tibiang kena kejaka kabala ai ngobha syak sarkar jela traktor jong kane ka jingtei hang ni kane ka building hang ni kei ka jubab na u ka bangyo tolong ba ka sarkar kam siam la penlan ya ka pisa wat hadu menta ka bawat kei kat kini ki kam jok la pasang ban paniai dei na kaleng ka sarkar ni kapat bakan subha ban simkhia mardor habe dei ka kam ban siuno sia kontraktor ba dei banyo ya ka pisa pilai namar bawla penlut da ka plala jong dei la da ka sarkar kamla ban simkhia mardor habe dei ba ka kam na kaleng jong ni ki aterli ki do barai ni ngin le dak wei pat ka denti bat kata kalong nilai keren atli ki dorbarai bat kini ka sunjuk inoi lam snong kiri khmat kiri rongba bala kumno bakal sarkar kamla ban simkhia hak bakut jong neu sunem ngi bense ban pan phai pat ye kini ka jaka sha ki rusimet ki bangi la deb ya thit ki la deb ya so ya sang bat ki dan ngi la ban kam trai na ti atli ki dorbarai bangi la ban aisha kano ke department kaba kloi berwanra ya kajing mentoi jong upai ba babun balang sakane ka thain ka dong ka jongi ni tentu jur ya ka sarkar bahkan simkhia mardor habidei bagane ka ji angnot ka jongi ka jing thmu ka jongi nagam ta kun samla ka jongi bahkan urlong no bahkan gai state no habidei bat kini ka jing pentrei ya kane ka politik kini ka badon sakane ka thain ka dong ka jongi kam pentet yang kedai yang building nak berita banjo pancatri ya di ya dong pada hanya itu kun kesunjuk mungkin bau ya kesunjuk dia alor kesunjuk ya kun kene nama kata kun kesunjuk hibalok kawai jong kiran bat nong dong pada hanya kari ya kedai unggul mungkin bau kesunjuk do jingkermen de halal katakan urim bangsa yalum kan setiap kat bagi sngi kilanang jan bon kelas sedang ban penkrek banekon yak election MLA Arhajar Arpulai bat kawai kelong kemen ke distrik Ribhoy ke Belatip Kerteng kum ke Dr. Saralin Dorphang hak arp sautrik menaitung Arhajar Arpuar ke lapan bena banekon ke election naka Mauhati constituency naga seng All India Trinamool Congress Kakenhon jong ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress kelanang penklan
Haswa banhiar banyakunik election MLA Arhajar Arpulai haga bagani keseng kalayo mensiem lengba kejingelang gabelalong haga senong laper. Haga belas saki bapalat hajar ngut kinong kersan kilawan bani bentah haga jingelang. Bana kaliang ka TMC kalapan bena ya kekerteng jong kekertong jong ni keseng. Ka banyakun kinik election kata ka Dr. Saralin Dorphang ka ban mi khamat banyakun na ka Mauhati constituency. Ban syupenkan mau ke Dr. Saralin Dorphang ketika kun ke balai jong uba PW Mukti ubla daiteng MLA bat MDC berem ke Mauhati constituency u balami khamat ikan ikatan la bun snem. Hari ni kesengi lawan ban penskem yakin ongkit kam kaseng de Dr. Mukul M Sangma u presiden ke TMC haga jela haga jingdon rengkat uba George B Lingdo MLA ke Umroi constituency uba James Lingdo vice president u Dr. Fabian Lingdo general secretary uba PW Mukti MLA berem ke Mauhati bat kibai-kibai. Haga ni kejingelang lapan sawaru ikasur bagaseng TMC kadon ketong na kebentaban wanra ikejingkela haga Mauhati constituency kebelah syai noben daki popo snem haginong mi khmat kiberem. Habakren kejingelang u Dr. Mukul M Sangma ula kedau sekipat ba halor kejinglong ke isen kebelamat ikinong syongshnong jong kathan Mauhati. Hadin kejing syai noben yakinong mi khmat kibelah litno. Hendrai ulong ba ka TMC kala sakhi niki ke baro bat kala shimik senjam ka bakongsan ban pai khamat ban penmi ka kertong ka badan ka thong ban chakri pat ba. Hagani kesengi Dr. Mukul M Sangma ula kenthok teng eru ya ka jinglong jong sarkar MDA ka belalam khamat u Konrad Kongkal Sangma da ka bakenno ru bakani ka sarkar ka dei ka bami pli ya ka seng BJP. Hendrai la shupen thame ki pat ba ki belamat pat ya ki jing ki babon. Syuk-syuk akan kesengi layo ban penskem kinong kit kam ke bapura jong ka TMC Mauhati Block Committee ki bagentup na do ka Dr. Saralin Dorphang kum ka presiden bat kiwe kinong kit kam ki ba khamat ya jong ka seng ki ban long kinong kersan bat kinong trei jong ka seng bat ki ban satrei bat pentulun ki kam hagani ka constituency na ka bentaban wara ka jingjab hagi election ka ban long haga senam Arhajar Arpulai. Hadir banga pendak ya ka jipuli jong ko doktor jong ka MBBS mentala khatrasem ngalatrei haki hospital sokar ngalasakriru ya kan ika Mauhati PSC bat hakatuk po ngalayolat mangarap ya kan ika jaka bahap po jongko umtrai PSC ru lada ngan sutrei kum ka doktor leseng anun lamo ban nangai ya ka jinsakri gubran kam ya ka than ko juni kumba kalong nenta ka jinglong jingman jongka than Mauhati juni hawan melalong sisya kita di balasya ibing niladu kincing roy kipar hakil yang baru katakan penlong yang kami senjung abang syus sa kum ke doktor syakri kum ke doktor henry ngak iye no yang kakam ke bang syakri kum ke doktor ban mish khmat hagan ye ka jeli jong kesan ima sima kenamba ngala ban buat dien ya ikam kibai par ila juyalang milti yang Mauhati kejongi hagi sinem katsan sinem menshwa ngioni Mauhati constituency jungi kebai poi pin kebai shnai keba roi kebapar henrei kini sinem nilong shisha kibala syai ben kupta ngamla basishong menpet yang katan kejongi bahkan long bahasa dia hen ngami jenis khmat limba kani ke parti GMC Ko Islam belai ru jenjang mana? Dampoi lai ru jenjang mana? Dampoi surok jenjang mana? Dayak kinong rep jenjang mana? Ndai bengi kita. Dede deh. Pei ya ke school sekalian, pei ya ke school sekalian. Pei ya kita hikai kita masyarakat, pei ya kita miok belah. Pei di kebomyo kami jam ikut semua jenjang mana? Dompat di barang icit kaliran, siap kerjong mana? Pipa, pihun, nasi om di lembah hati kita sebelum nasi, Pediang dia di nong yalam di bawah berterwai di berpen bahanut dia di surok simi dari sang selampat dapat rupiah biar
Go pa riboy. Go pa siya mamuti. Kenyo. Togin pai sigirin try kapag ilong shwa man shwa jungi na jungi kayo. Togin pai sigirin try kapag ilong ilang paseng niya pinitila kapag jungi kayo. Kahok sigirin. U MLA bad MDC berem ke Mauplang constituency uba Kennedy si Keriem. Ulalit ban penia so no ilade bad keseng National People's Party bad penbena ban ikonik election MLA Arhajar Arpulai na kene keseng. Ha ke arpun trek unaitung Arhajar Arpuar la penlong ya kejingelang ha Mauplang. Ha ke baki nongelam jong ke National People's Party kelap pediang sobha keseng ya uba Kennedy si Keriem. U MLA bad MDC berem ke Mauplang constituency uba Kennedy si Keriem ulalit ban penia so elade bad keseng NPP bad ban yakun sendonik election MLA Arhajar Arpulai na keseng NPP. Ha ke arpun terek unaitung Arhajar Arpuar la penlong ya kejingelang ha Mauplang ha ke baki nongelam ke NPP kelap pediang sobha sya keseng ya uba Kennedy si Keriem. Hagani kesengi la pediang sobha yo ba Kennedy syakaseng NPP do National President NPP u Konrad Kongkal Sangma u balong ru menteri rang ba kejela. Ha kebalaidan lang sembut menteri rang ba u ba Preston Tunsong u chairman ke KHADC u ba Alam Perang Bla u balong ru MDC ke Mauplang i MLA MDC bat kinong alam ke NPP bat lawan ban saki digipat ba jang Mauplang constituency. Uba Kennedy si Keriem ulong bahagi ni Sun Post nam ki balalet om dan mano ki banut ban keran halor kamat penbet puat ke inline permit ne ban pendrung ya kaktian khasi ha ke 8 schedule. Nrei metah po ke jingelam jong Konrad Kongkal Sangma kani ka kam kelas sedang ban yat bah. Ulong budan ke jing terang ban pendlong ya ke Mauplang constituency kum ka constituency ke beitenat bat ke bakiau ha ke liang ki kam penroy. Kadbau Konrad Kongkal Sangma ulong bahag kesnem Arhajar Arpulai ke NPP kan thau sarkar himarwei ha gejela bat hakini ki san snem kile kenduk bon ki jing e bat kilala benya cekmat namar begidan tang kawe kathong kata benya lami ki pat ba cekmat bat ban le ke babatam ya gejela. And of course the star of today's program Ba Kennedy himself. Today, as he had mentioned in his speech, is a red letter day for the people of Mauplang constituency, where we are seeing the beginning of a change that is going to take forward Mauplang constituency and its people into a great future. But the truth is, in October 2021, me and Black, we were fighting a losing battle. Where Babla came out from the Congress and fought with the NPP ticket, I fought from the Congress ticket and we both lost. During the time, hate and hatred surpasses us. But today, because of the love for our people and constituency, we have joined together to fight a winning battle in 2023. We thank Alam Perang Bla, a real gentleman with a big heart, who agreed to step down and pave the way for me to contest the coming general election 2023 from Mauplang constituency. And he promised to work together hand in hand so that we claim the seat of Mauplang in 2023. Let us give Babla a big hand. Wala kinong tray jongka 108 emergency service kila beteng ya kejing dawa bagi sarkar kadai ban shim ti hino ban penyat ya kejing syakri syikipat ba bat ban om beteng syok ban penyat daka GVK EMRI. Hagani katayopat ke sarkar kala keransyai ba kamla ban penyat hi ya ka 108 emergency service. Nrei kandang kot tender biang ya ki weipat ki kenhun ban penyat ya kene kakam. Ki nong tray jongka EMRI 108 emergency service ki bahapok kalama jongka Meghalaya EMRI Workers Union. Kila beteng ya kejing iki jongki daga basangnya terekam manta la kandai sengi. Hapalau jongka office terekam jongka ni ke office ke badan halau Malaysia long.
Kini kinong tray 108 emergency service kila sedang yang kejing ki naduk kakat praterik mentau naitung arajar arpuar. Halur kejing dawa ke bah kamat na kesorkar bahkan shimti hino bat ban penyat no ya ke 108 emergency service haga jela om ban beteng ban ai kontrak ya ke kam syaka company GVK EMRI. Ha kejing keran bagi dong patai kubur haga sengi ke bakendai jong kejing ki jongki. Kinong yalam jong ke Meghalaya EMRI Workers Union kila penramjur ke sorkar ke basu sengap menti halor kini kejing ki jongki. Namar wala keladon kejing kendu bagi officer sorkar hek sengi belalaj ndre am semla bancim ke kendung garai. Penban nak liang ke sorkar kelas sengap bet klam khot ya keren yaki. Kini kinong yalam kila penpau walau menteri sorkar berkemi ke tenat ke kakya om dan hasilong. Ndre menteri rangba ke jela lani sembut menteri rangba kila dai ban khot ya keren yaki. Kumta kini khot jangka Meghalaya EMRI Workers Union kila berngem balada ke sorkar kadang jai lek menti agi sengi banwan. Kin senang penjur ke jingki jongki dagi waipat ki rukom. Ngasngu ba namar ba pro stayo health minister umdan. Te hakajing sngu ke jonga kalong ba kidon kiwi ru ki cabinet minister chief minister udon deputy chief minister udon. Te balai nakaliang jungki kimla ban khot mo namar balai nakaliang jung ka sorkar ko ong bakani kadika very essential service te fisngu bakalong essential hadu kata balai pim khot ingi overnight ken mo mentangi la syong khandai sngi hang ni ngiru ngi sngu perkhat hi ki patba la du bahai kan ke service kam tam gitu ki baja ki accident i mo te nakaliang ka sorkar la da ka sngu bakasim sngu khia hadu kata ikipat ba balai kam khot overnight yangi bangin keren ban soft no ikan kejing e oi nakaliang jungi te namar ngi sngu ba ka strike hi namar ba kala stop hi ka service mo ka strike hi kala dei ka ba ka sinjam ka bangila sim mo namar ba kipat ba kila du ka service ndre ka syong pat haki bor sorkar kan haki bor sorkar nga sngu ban krenjur ka sorkar kan ka por mo balai ba kim snuthu lani kim nang ban prioritize kemong no ma habaka hel kadika topmost priority te nakliang jong sorkar pat ngi iba kamsim priority ya ka hel haga state kumakalong mentamo ki sngap jar kim ko ban penbet ya kan kejing e ke pat ba ki don kam ya kejing sumar kejing pang hakapor bapang bestom te kejing pe ke jonga ngai iba na pedeng ki cabinet minister kham tam le ki balong bakli hakas sinsar khadara ka state ngai man ki mare keleng ngai kumba ki sim top priority man ni kita ki kum kita ki khalai kita ki kasino lane ngasupet ken ki por bla debru kasim priority man ni kita ki yakini ki wine store yakini ki ngapeng ndrei kastit jungi kan pois ken dala kalong kumne nga super khat ba la khnai sngi menta jing sisa nakaling ka sorkar la da kasim sisa ka priority na menta jungi kinong trehel kala di ban penbek no ken kejing kejing bom kwa jung ka sorkar mo ban sim la ni ban tip over ken ka service te kalong bek ba ka sorkar kam kwa ban sim ye kejing ba khli kumang ong mene ka top priority ka de health te lada ka sorkar kam kwa ban sim ya kata ka responsibility na mata ka koit ka kya ka jong upai ba nong snong kamut sei ka state jungi kan poi mentangi perkhat lada ki briu jung ka state kimlong koit kimlong kya te sei ka state kan develop mo jing sya ka sorkar ka de ban sim priority kata ka kom gen ka de ban perkhat kata ka kom gen lada ki briu kilong koit long kya kam ka state kan develop mo Haga arfnyo trek unaitung arajar arpuar kinong yalam ka Meghalaya EMRI Workers Union kila lit kendo yu menteri ketenat kokot kakya James PK Sangma bat kila dawan ke sorkar bagadi ban chimti hino ban peniat jaka emergency service ka presiden jong kanega seng kinong trei jong ka Meghalaya EMRI ikong microlinas imli liatho bau James PK Sangma ula keren syai ke jingelang bag sorkar jela kamla ban chimti hi dan ban peniat jaka 108 Mereka sorkar kadang penkrek ban khot tanda ban IT no aki company ban peniat ya ka EMRI 108.
Ikong Microlina iloong ba Menteri Sarkar ula pentip ba onam ai show sya ke GVK ban penyat ika 108. Hendrai on IT bet no shkiwe pat ki company bat ula kular ru ban ra ke jeng e kinong tre po ke jeng lang ka kunhun menteri na ke benta bani jeng mot lang kumno ban penurlong ya ke jeng dawa jeng kini kinong tre. Iloong bawa la kan seng jo kini kinong tre kle kendo yo James PK Sangma hendrai kem pat la ban sheme karai lakin pensange ne kinya chakamat ya ke jeng ki jongki kebelas sedang naroka kat praterik mentau benai. Hendrai kini ke union kan selalu ke jeng lang ha ka ba sheme karai ka ba kat do. Okay, if this 108 falls under medical, police and fire, if the police and fire, they are under government, why not the medical part? These are the things that, there are many things actually. So, like from our point, we have been saying that, okay sir, see if the police and the fire, because according to the government itself, since last time when we had a meeting with Sir Chief Minister also, that Sir Conrad Sangma also, he also said if the government take over this, the workers, they will not they will play around and all, they will not perform their duty well. Okay, so but see, if the police, from our point of view, we said that okay fine, from our point of view, if the police or fire, they are very disciplined on performing their duties, why not the medical part? That is our point. So if we fall under that management where the police and fire are there, so we will perform. There should be a do's and don'ts, the rules and regulations. If all these years we have been following the do's and don'ts and rules and regulations of a company, why not with the rules and regulations or the do's and don'ts of the government? That is the points that we have given to us, to our minister, because we even have we also had a discussion with sir. We said that when we remember the time of COVID also, so 2 years of COVID at that time, so we have seen that the General Administrative Department had taken over this, because only 108 we cannot handle. There are many cases at that time. So it was a big responsibility at that time. So only 108 cannot take. At that time, who helped us? The General Administrative Department took over that. Then all the DCs and the DMHOs, everyone was like they took a part on that. So everyone at that time, if that department can they can help us, and the service was so smooth to run. So why not the government? They can do that. And we have even said that, see, we have seen in the assembly session, whereas there are 3 to 4 ministers or MLAs, they have raised this issue regarding our issue. They have said that, okay, it is doable and it can be done if it's in the hand of the government itself. So we are looking forward for the positive thing to happen, like for the better service and the good quality service for the people of the entire state of Meghalaya. Naduk ki kendia tayo balala kinong snong ke snong maulai. Kile kendo jeng kalit kawan. Namar kesurok kala jular balasya atap ke kendo ke balawan ra ru ke jeng mensau yaki kato kane kham tami kitu ki banya yaki arsyaka. Yakini ke jeng ut jeki padba layo sngohi ne sentur jongki haba OPCN ulet jurep kene kesurok ha kini ki kendia sngi ki balalet no. Ski, hey! Ski. Andal ini ya? Kadai na kay. Naduk ki kendia tayo balala. Kinong snong ke snong maulai kile kendo jenge kalit kawan namar kesurok le jular batap lo ke kendo ke balawan ra aru ke jemensau ki kato kane kam tami kitu ki banya ya ki arsaka ya kini ke jengu jeng padba le sngohi ni ke sentur jengki haba OPCN lo le juret ya kini kesurok haki kendiat sengi balala ni bor kumni tani kena skol sen AP ya ni kti lot ni sejen jar sam sibun ni kenda kelum daki ya nani ru kebut sem em nama cuti sekolah na yeng la tentu kemudian ya ni pala em ke sekolah langsung tada selap ni sejen jar em ni tiba kun di berang red Isuk
kaya deketan maka ibu surat kalau punya dan kalau sini baru nomor kaliru atau tak sibun dia kaliru kawai te long ki nong song kali pasenjari long ki sam senjari ki iwan ro kalau surat ini banyak ki mulai kalau jeng jengiru mo ki taksi teng ki skutir ki dan bon bo or bon ki ba sentuh kelas sekolah kadang kadang ki haba kiat kiam apa slap ni kas bon ka set ki yang dan ni kata kadang tak kan mo kam tam kelas sekolah belang bela je la kete bakli kan puas sekolah la je mujal je lut cuti jenjar ke filaun betul lah kan nu si kan nu tuyo kan nu benai kan serok kan ni minta tekal adan kumba simnai tam la adan ni Hai kena jingkeli ke badan kam ke bakta ya barok kinong sisnong ke bayat lengba kani ke surok. Nadu banyak kali sasaka banyak skuti banyak arsaka. Bakam tam gitu ke bayat kijat. Bahaya lengba kini footpath lah. Bar kam tam makapor baslap artat. Lalong ke jing dik siapa pelat yaki beri barok ke bayat bayang nani. Lah kolong ke lokal bayat lani ki benabar. Kili akan dulut ya kani kejing ya ke bah lamat lomba kani kejing tre ya kani jing ti ini na ya ka sok narut ban tep ki pai namar haba ki nong tre ba tep ki pai yang tu kim le tikna ban pen biang ban pen ban light na kejing jabo namar ki su tep kum tu kiti da ki klong ya ka khendau nang tu kita pi pai ban su pendap da kaju khendau Bat hadin nang ta ki Mauria ka wan hadin. Dapur bampat wan tep Mauria. Kalang keti. Bat kalang bat ki bayat nang tu kam tawi arsyaka ki la ban kelah ki long jingma. Bat ki kaliru ki la ban sakut. Bat ki beri ki bayat ro ki sit keti. Kam tawi kena ki bafong ba uniform ki dang lecture school ni dang wan school la bit jabok nak. Apa hing la hapsaj. Kalong ka ji ilek ran. Magi nong tre kim perkhat lang ya ki we ki bangat lang bahap kata lo makanya tre ndai ha ngidan kam di department ngidan kam ka bagi dai ban dan ki nong supervise na ki department ki ban pej pakin ti urut ki le urut ban dai ban perslam ya ba ka khlong ya ka upai habla the upai de ba pendap ru artat bat Mauria khnang ban lai da slap ru kan ngambha tu bat kan omdon kti bat kan kloi na da hadong Kumba kalong menta kesurok yat kali hamaulai naduk na petrol pump ter lengba ke yorong hep nong luom nong pedeng ceruk stan bos. Katanat Public Health Engineering kadang pentrei ke projek sam lengba ke Greater Shillong Water Supply Scheme ke benta ke balai. Ha ke belati girut surok bantep gi pipe syapok kendo. Wala kejing pentrei ke dahi ke benta kejing mentoi ki pat ba ban penpoi syek yeng jongki. Hendrai kejing tenum na kipat ba apat kelami na kadau ba kejing pentrei kamlong kat kum bala kemi denti na kipat ba. Namar hadian beladap patep igi paip cepok kendau lai ipat kejing kelador ke surok yat kali. Ha ke bala sata da ke kendau sya ke surok rong bat keni kelawan ra kejing akalit kawan jeng ipat ba nong let nong wan. Namar ba kadai artat ke porslap bat ka surok kala-kala ohor keti. Bat kelawan ra kejing dheng kali. Bat kejing urjung ki breu habayat na kene surok kamtam gitu banyak ya ki arsyaka. Ngan syong tang kawai ke experience banga ngayo mencham tayo ngayat lenti nang ni ngaur. I think katohi ka kaong ba kano class ni ngatay kila aday ban le na markibun kani kla along kum kiyat buon mo ki breu nang ni ki bawan na bar ki bayat nang ni kidon ki bam don da kuwi ka latu ti obviously ngatay kidi ban shnano he kani. Maku mengili especially banyak skuti kejenjar bah. I definitely think the timing is not right because kumbafi ong kaslap jur mdai tangga taru ngatrai banyak ka timing le se kile winter ru kan jenjari mdai spangata tang ka for slap mo tangkawai lada kile I'm sure kadon kadaw mo bakile kani kiti tama kabharu ba finla adapti at least fide banya penshna penbrab namar mdai bangisi ong tang mangiba ngisu kren na rot mo ngalajahang ni hiba kasentuat ti obviously ka syong danbok ba Clemenceau mo lese kiwe kibreu ken mensaw
kadun ke kali bayat na diyan jud ki lesi mo. Kibala ban lei ai no wood khanang ba kan pensuk ya kalet kawan khamtam ya ki pajba khamtam ya ki students ki jongi bat kuma PE kuma ngalakaran mane kini ki main roads kilong very congested ba hapo kini ki surok sinong ki jongi bat kilong ki basniu ba do kata-kata kani ka surok jong ka sinong mulai ka jongi bat ngani thu ipi kani kamdei tang sin ka bandengkong ba ka surok sinong jong sinong mulai hi brok we kan sniu kumni kani hi klade borbor bat kani lei kalong ka ba was pat ka ba mentah bat ngami i ba menu-menu bakin ya simkia habide bakani ka surok bat nakaliang kajungaru ngasmu ban bu ken mo kajing kerpat bat hakaju kaporu ngisngo khia bat ngisngo bitar mo sansnem ka samhoi mo kalayat bat hadu mentang yimi ba kisrok molai ken long ki babha ki babit ki babyang nakam ta ki patba mo habak hadu hi borbor hi yap ai patba mo jinjar ai patba kabasa hi kabakut hi upatba bunsin usu jinjar bet mo kamdan ka jing yo nong na kamta upatba ban ngi iru mo kidak kisien mo kijing yo ya kata ka jela ka basan hosnem mo ya kata ka roy kupar ngi isai mo ba ngimdon kita ki development ki babha ngimdon kita ki surok ki babha ngimdon na dong sedong kilong ki ba jot bat ki babun tang ha ka corruption mentang ing yo ya ka jela kami kelia ka jungi ngidap tang ka jingjot sudah batang da ka corruption sudah ti ngayo sngo surum sineng kidon ki baya aida mo ba ka jingjot jong ka surok apo ka sino mulai ka dei ba ki padang hap ban sina hang ni hang tai ti ngabu ka ni ka jingkeli ba san sinem pan balai phimle ai te ban sukunno ba o menta ba ka surok mulai ka dei na ka daw ba ong dang tap ya kita kipait mo kita kipait blue ne kita kipait jong ni ka scheme ka pawan thamai mo nakam taban yo umba umdi pok sino mulai te ka jingkeli ka long ba shanu te pija ha ka sansnam mo sansnam shanu pija mo menta pat pensu ai daw ba kidon kita ki project ki scheme ki bahaban menteri ba ki surok ki long kum ni te na kalyang ka jongi hi kum ki pat ba kum ki nong song ngim sola ban pedang ya kani ngim sola ban pedang ya kani bat ngasngo ba pat ba la jenjar ba bidei ba kani ka surok bat om tang kini ki surok main roads lada pi kum ki press ki media pi ngam mo sakandong ki surok pin sai i ya ka jingjot ya ka jing sniu jong ki surok apo ka snong mulai ka jongi bat om dei tang na po peterpom hadu hapo FCI moro stai ba ka surok ka sniu ka jot kum tu tenrei ngan itu ipi nadu ki thamolai ru ki surok ki la jot ki la sniu lut nadu habang ayat lenti manla kasi ngayat ni tu ki lenti wa am khra ru na tu ki maulai nong pedeng ru ka surok la jot ba te la dang ya ki thamolai ru stai spo nong kenong maulai ru ki surok ki la jot ba ngiya yo tu surok jong ka surok ba jong ka maulai ni hu hang tai ru ka surok la jot ba te kadon kadaw balai ba kisrok hamolai kila jot hadu kan indi ngi mentangi hapwat kan ya kadaw mo phimla ban keno yu paj ba phimla ban keno ya ki students ba kasrok la jot nga tanga keno ba direct ba kadai ka sarkar ba kadai ki nom ikmat ba kimla ban le ai ban wanra ya kata ka jingba ban wanra ya ta ki developments ban wanra ya ta ki surok ki babha mo ki ba biang ki ba bit namta ka namta ka bit ka biang jong paj ba dengan sekuntuno iki borsnong kani ka por punta ya ka mulai tan norbar ya ki rong basnong sket krisnong mo jom krisnong ku mulai baro ba kin ya sim ya sin jam sakhmat ba kin ya perkhat ba no nang ni sakhmat ba lesi kila ban let bani kendu no ya ka sarkar na kaliang ka jongaru ngan let lang bat ki lada kalong ba ngin let ya kendu ya ka sarkar ba ngin ya penbor ya ka sarkar ba kadai ban penbano wud ya kan ni ka surok namar kiong ba ban pelat ya kata ka blok apo mulai ban is mo ya kata ka traffic jam kumno kan ngin is ka traffic jam ngatrai PCR pilai tip ha mulai kat nu ka jing blok ngatrai mener hiwan mentak sengir pi don mulai pi lagi jong ki khmat kat nu ka jing blok ti ka stit ka jungi kan kiu sunu kan ha kan ni ka jing blok mo te kelas subam ka ya ka por kelas sutu ka ya ka por jong pat ba te na kalang jong nga sukuntu bangai i ba kinong mi khmat jongi mo kimla su ba kin penba makin wanra ki development sapo mulai kam ta ka surok badai ka butlum mo nakam ta jong ki patba nong sunong ke jongi
Namar ngai i ba nadu menuhi ngai i ba ka surok apo mulai kamtam ki main roads ki ai syaki kontraktor. Let's say ki kwa ban penhun mo nakam ta ka but bang ka jongki ngi hap ai kontraktor let's say bagi ki beri ki jongki. Ti henrei hadu mentapat ngami i ba kita ki kontraktor let's say kin la ban pendep ban penbit ban penbiang ban penbai kan ni surok jong ka snong mulai. Tengah soban kentu kan hapai dei ba kan ni ka surok maulai nadu peterpom hadu apo FCI mo moro jungi lesi lada siang no company kan long ka baba hadu kata ta ngasu kentu mo ngasu ai jungbut akan ni kapor kamta bai ki shnong ki thau lesi dengi ya don lang ka wei ka voice dengi ya teling ini ong no ek sarkar ba na peterpom hadu apo FCI moro jungi satai siang no daka company bet nomor ba ka company lada ka siang mut company kan kamsted kan kamkloi kenang ba kanum don ka jingwit kanum don ka kanumbu ya ka jingjinjar kamtam kipat ba nama kipat ba ala isna Asia klabu ya ka jingmen saw klabu ba ka jingmen saw de pile sakado kanu pi repair pi sina tanggawe ka dei pi pintip mo ka piludi kinomi ikmat lani kinu ki batre ya surok ki ban pentikina ba ka surok kanum don kanu ka ban penmen saw yo pat ba mo katai ka dei ka ba kongsandu ado tata mo Kat kum ki kendon jong ke sorkar haba pentrei kene ke projek kade bendan ke jinge trailang hapadeng arteli kitenan. Kata hapadeng katenat PHE bat katenat PWD roads. Haga ba katenat PHE kadang tap iki pipe katenat PWD pat kadang penbuat ke jing marmot. Hendrei hang ni kamlong kumta. Haga balasaki ba katenat PWD kampat sedangnya ke jing marmot. Haga bayadai bakani UPCN ulayor umanekaran berusembut menteri rang ba akajela ba Preston Tunsong ubala pensyah lor kene kejing menteri kene ke projek samom hak snong maulai. Itu ki bati ki e no ai ka khandeu kene katai kamtu hado baka kta bade ka yat kayeng te nakaliang jongka pludi ngala instruction UX engineer te nuru menin ni ulas dang ban pensange ia kitu ki jikti. Dei ban pendep no swa ia kitu ladep tep u pipe dia kerja penbaik kolong ba kin pendep no suai katu kenang bak restoration kan ploy ka kam ka jam kenang bakan ya ka kini ki long ban light kini ke ban light kini ki jing sha complain la ki inconveniences jom ki pai ba dia kata ka ba ngla ai construction dia mau kin adu menit na kalian jom di kam sha su ka kin ti yem ta ngai bakin pendap no suai katu bak kin pun ai katu kendo Kenai ka aiga apil junga kolong ba toy pi namar bangi bansi lemti kam long ka umri ngidot kam ka surok ngidot kam te ki pai ba ki ban skutu ru aka ju kopor toy ya corporate lang bat ka pludi bat ka PHC namar ba kini ki program ki bedot kam hadu ka te tang ba ka ju koporu ka ba instruction ka bang ayo step engineer ba ki kontraktor ki bati yu pai bat ru kini ki kontraktor jong nyi bat ki ban hap ban le ai katu restoration work ban siang rong biang na ta ban le na dong sidong dia kata ngila don underground bat ngila ong ya kanika PHC ko mo pi ba kim dei ban su teng gati pendap no swa siteng pendap no swa kadang ba kanika cost of conveniences ya ki pai ba ban penduna Nangisa panginem taki bay pat ki kubor ngin sawan pai biang hadin kini kijing penmana. Lada pide inong sang kam rengkat ki jing prang pat pidon kam jing erop haga kam ladia ke sorkar Meghalaya kapli ya kalat penur long minba ke Chief Ministers E-Championship Challenge kabalai Ka Chief Ministers E-Championship Challenge kabalai ka don ban kershan ya ki nong shong snong jong ka jilla ki badon ka jing mut baper bat bakerpang ban penyat chakmat ya ki kamla job kaya rap ya kino ki jing ki ba ki kendo ha ka baya day ban penyat bat penkiu ya ka kam jongki da ka ba ka ailat ya ki bane shim benta ha ka program ka ba khandai banai bala penyat da ka prime ka ba ki khot ka prime incubation kisan pongun ki nong sang kam ki ban sha jien kin yo ya ka jing mentoy kum ka gran na ka benta ka kam ki training ka jing yarap ha ka liang ka pisa jing penyat yo ya ki mar ki mata ki kamera trekam bumdan kam ban seo bat ki we ki ba bit ban tap ne apply ya ka de ka challenge ki de ban lock ki nong song snong jong ka jilla Meghalaya badru ki badan ya ka kam la jong ha ka ne ka jilla ki de ban pen i ya ka jing mi jong ki na ka kam ba ki tray
Bat ki kam ki jongki ki dei belong ki ba kam pair bat ki ba kam kerpang. Ngade iwe na kinong sang kam la jong bat ngadan benta ha ka cohort ka ba ar jong ka prime. Pila banyasim benta bat ka Chief Minister e-Championship Challenge ka balai. Ka application jong kane kan kod ha ka khatsan tarik ubnai nailar arpo ar. Let's check out www.primemeghalaya.com/CME. Prime, kasin jam ka Baningkong haka Jilla Meghalaya, ka kapuk siar nakapenta ki nongseng kam ladi. Hasua pengini pai biang syiki kubor keberangsa ingin pengken mau ya kimat bukongsan jangka kubor mentah ketayung. Menjur ke Kunhun Menteri ban penlong no iki X-Men IAS haka Jilla Meghalaya. Kelak no oba Robert Garnet Lingdo ke jingdo ke bakrau ya ke Jilla. Hakimat yang Darbar Parlimen Dawak All India Trinamool Congress ban pendam ya kejingi penbet put ke Assam ban Meghalaya. Syakem UMDC Ketura na ke Jilla Uttar Pradesh. Bahasa ateng kejing tei lasan senam berngam ke senjuk kirang bak senong nongkra ban keni biang ya kejaka ban senaya ke Politeknik. Bad Syongkun kejing rakyat dapsan pos senam ke Jilla Meghalaya da ke Skol Loreto Convent Shillong. Komisi benta benelek ban pensa aki kana hakikot kisla kanang bagi pateng banwan kintip yala ketenrai. I Dr. Bashida Masar ila tho ekakot kebal ai kerteng ka lapalang hariwar. Bad ikene kakot lapalat pat ba ka arpsan terik unaitung mentah kesenam ar hajar arpuar. Sembut Menteri Rang Ba ke Jilla ba Prestun Tensong hak arpsan terik unaitung ar hajar arpuar. Lapalat pat ba ekakot jong I Dr. Bashida Masar bal ai kerteng ka lapalang hariwar. Hak jingilang ke belalong ha St. Anthony's College Shillong. Hak ni kesini ledan lang I Profesor Badab Linwar I balayo ke Kusnam Padma Shri ka Director Ketenat Arts and Culture I Kong WAM Booth urang ba Shnong Kalapalang uba Primin Kongji u Archbishop ke Jilla Nyamba Shillong Umos Reverend Victor Lengdo u Principal ke St. Anthony's College Shillong u Brother Albert Dekar bat kiwe-kiwe kepala syakot sengubha. Uba Preston Tensong ulong bai Dr. Bashida Masar wala iwan na kalonggiang kebaduk. Nrei lala banto ikikot ke bakongsan. Bad ulapan kan mau bahag senam balalet I Dr. Bashida ila tho ikakot Fishes in Rimben Borhill. Bad menta ka kenti ila tho sekakot halor ke Shnong Lapalang. Ulong bagi don bon bahag ikot bagi beriu kitho. Nrei lada pule yaki tang shteuru lawan no kejingnya. Balabut no iki hopok senduk. Hendrai kini kakot kejong I Dr. Bashida kat nang pule kata kenang bang bat nang pro kajabiang. Bat kini kakot de ban pendrung ha ke State Central Library kenang bagi pateng di banwan kini yo ke jingmut bat yo mensiam ban tho kikot ke badan jingmut. Uba Prestun Tensong uluang ru bagi sorkar kelarai ba ha ke jing Darbar Tawan ke Jilla ansyano iki MLA bakin keren ke ketien khasi negaro ha ke baen bu ru iginong penkela ketien. Bat yang mentahi amla asyuk ban lekani hendrai on sedang no nadu ke senam banwan. Ulang ru bagi sorkar kedang yai bud dien bat ke sorkar pedeng ha ke bedai bat ke jing pendrung ya ke ketien khasi ha ke 8th schedule jong keriti sensyari. Bat ke sorkar kelayo bon kikot kisla ban kershan bat pensyong nong rem ke jing dan kam ban pendrung ya ke ketien khasi ha ke 8th schedule. I Dr. Bashida Masar ilong bagi ngakot kedai Sepang ke Shnong Lapalang ke bahap apun Rusla ha ke distrik East Khasi Hills. Bat ila tho alor ke jinghap ke Lingsun ha ke tama ba baar ha ke senam syajar kendai sepa asau pusau harut Shnong Lapalang. Bat la tho ru Sepang uso lengsnam ubagi jusmat ban bam baha menchwa. Nrei mentayun uso myo shu. Bat ki don ru ki juhur ki badang don bat ki bam don shu mentah. Kalau kita diskusi tayo kayo ada. Bonus look. Mereka ni takut. Kani takut nang itu ini. Kat nang puli kanang bab. Kat hinang puli kanang penpro ia jadi. Kata di takut. Kawan dia bak penrum. Hasil sentuh. Ini ketika kot kabali penrung Navo State Central Library. Di pateng jadi gopun. Kin budi. Kin yo ajimut. Kin yo mensim. Banto jaga kot.
National Education Policy arko ini tanya konkret susu penjana halah jom penjana nama bahkan ini polisi kaibor artistik dokumen lagi jom bangin penjana ya bat kami pensyur ya kaktin may kaktin pa kalakon long hadu pokok primary level kabangin lagi kalakon long tan hadu primary ya kata minas kering bat min sapono bat kadireksyon na kaliang jom Kishipai jong ke Assam Regimental Center kila penliam ya katnat pulit ke Jela Meghalaya ha ke jingla kai football kabala long hamadan he hamaulai ha ke arpsan terik unaitung hazar arpuar kum shibenta jong ke jingra ke jingdap nyopsan snem ka jingyo lalut kari ne ka azadi ka Amrit Mahotsav kum shibenta ke jingra ke ya ke jingdap nyopsan snem ka jingyo lalut kari ya kabala tiap kum ka azadi ka Amrit Mahotsav ha ke arpsan terik unaitung hazar arpuar keladon ke jingil akai football ha ke balai lekai sngobha pedang ke Assam Regimental Center bat ke tenat pulit ke Jela Meghalaya ya ke bala penlong ha madan he ha maulai ha gini ke jingil akai kishipai ke Assam Regiment kila penliam ya ki pulit ke Jela Meghalaya dalai gol la kawai la penipu ipiang ya gini ke sengi degi kenhun tem nagaliang kishipai kumjuk ki pulit ha bakut ke kelas step Yagi khusnam masam digi heshpaya ke jinginan lang MLA Kamaulai constituency uba proses di Saukumi. Kani ke senam hazar arpuar kani ke senam kaba nado pas sedang senam kinong syong ke Jela kidan hapneng ke mensiam ke besyit rehem bat ke jing sngo komen namar ke jing dap sanpo senam ke jing yo la ke Jela bapura ha ke senam syajar kendai spa nyopuar ha ke bala sakiru ke jing rakhe ha keleng ke Jela kawai ni ke jing rakhe ke bangidang dep sakidang shen kaban penrehem mensiam biang yaki babon kadai ke belalong haki arsni jong uni unaitung hazar arpuar kabala rakhia de kawai ni skol ki bapau hakne kanong ba shlong ha kabala saki ka jing ipo ipiang ka jing rakhia da ka jing shim bentashat rem ki khna nado ki bedang red ka kelas hadu ki bela her kumjo rengkat ki kemeki kpa jongki tongi ne kemi shipor yakane ko kubor ha ka arpuar bar arpulai tarik unaitung hazar arpuar ka skol Loreto Convent Shillong kala rakhi kerpang ke jingdap sanpo snem ka jingyo Jela ke Meghalaya hadin bala peniklat ekana ke Jela Assam haga snem syajar kendai spa nyupuar ka jing rakhi kini ki arsni kalong ka bakamper namar ki kena ki penina mega spa jong ke Jela hagi babun kiliang ki jing penina me ki arsni ki dai hilor ke tenrai jong ki jat bin riau ki belong terai haga ke Jela kata ki khasi narilom khasi bajantia bat ki acek narilom garo
Lakalong hakaliang kariam kabej, kabam kedi, katem kaput, karep kariang, bat kiwe-kiwe. Since this year is the Golden Jubilee year of Meghalaya achieving statehood, we here in Loreto Convent, we decided to have an exhibition on this state. Loreto Convent began in 1909. We are 113 years in this state. So when Meghalaya gained statehood in 1972, we were 63 years already in Meghalaya. So I told our girls, how about doing a project, an exhibition on Meghalaya. So every class chose a different topic. As you, those who went around, I'm sure you saw that they showcased the languages, the dress, music, dance, food, all the tourist spots, flora and fauna, agriculture, horticulture, craft, especially the cane work, the pottery, the fishery, textiles, the poets and writers. Kasih jantia together you embrace. Lead us higher for every common race. Inam yong pa banana do ulum shilong. Kima dan plang wa jem hanong kendong. Ki wa bang hati wa wa kun ki krempu bon ki chai ha pa wa kun nong shong shnong kari to su mariaki kanam kan me shadu basem kasmi ummat thang kin jam la da kin jano ha ki long Meghalaya, sweetest homeland of the clouds, living in your arms we feel So I think through this exhibition we have learnt much more than what they would have known just learning from books. So this is what I call joyful learning. The song, the theme song of Meghalaya, it was wonderful to hear this children singing the theme song. And I am happy to say that most of our past pupils are working in government offices here. They too have come in. They too appreciated what their school has done.
Yes, a lot of talents have come up. The pottery, we can see now the children have got so interested in pottery. Then even fishery, okay, they have learnt now, they are interested. And I think this farming, agriculture, children will now take to that. They are interested in doing that. For example, that, as I said, that mushroom cultivation, they are all fascinated with that. They're doing the pickles, the jam, they've learned to make all that. Nadu usnem khat kendai hinyo po a kum ka jelang la ai buor ka jing sen sha na not ka char bat sha thi ka khaban la sha te kam rup na gang bat gol para a chik sha sep ni hap deng pat di kasi saki jan tia sha dai sha hang mi ni parodia The costumes also, they learnt about all the costumes through going and doing their research, contacting people. I myself have learnt so much. And now, yes, that is why I am wearing this too. In your arms we feel so proud. Achikasi jantia together you embrace. Lead us higher for every common race. Inam yong pa banana do ulum shilong. Kimadan plang wa jem hanong kendong. Ki wa bang hati wa kiwa kun. Ki krem pu bon ki chai ha pa wa kun. Nong shong shnong kari tosu mariaki. Hagni kejeng rakhia lepen iru igidor bat kikerteng joki menteri rangba agni kejela ketup nadu menteri rangba benengkong u Kapten Williamson sangma nang ta uba Darwin dingdo piu uba Brington buhai lengdo ter skiwe-kiwe ki bahadian joki bat hado uba mentang ibadon khat arngut maro hado mentang. I'm sure everyone enjoyed seeing all the personalities of the photo gallery and all the leaders who were responsible for achieving statehood. Kajing penkrea ban penlong yakat kene gelempung ban lum ban lang ya kiriam kitiar tenrai ki babunjaj kentup ki tiar tem kidur bat gijing sna babunjaj kamlong ke besuk ban penurlong tang dak kinong penya jong ke skul. Hendrai ban penlong ya kene gijing rakhia ke bajob kadairu gijing kersyan ke barat ba daki kemiki kepa. La kelong ha ke bormet bat kaliang gijing lut. Kabi isyong kun hagini ki arsni ban yoi kalong banaduk ke principal haduk kino hikai bat katuk ngengot ki kenaru hagini ki arsni ki riam bet da ka riam tenrai ban pe ipu shosho ya kene kejing rakhi. This year we did not have a concert because of the pandemic also. The children they have to cope up with the past, the syllabus of the past. So we said we'll go slow on the concerts and whatever activities they would have had. Instead, we'll have this one big exhibition, and that annual day money that we budgeted for will go into this. Apart from this, we have got the fishery department has given us. They were very generous. Then horticulture also, and Ms. Lavi, her class was tourism. Tourism also assisted us financially. So with this, we were able to put up that. Of course, parents have cooperated, like the costumes. It's the parents who got the costumes for their children, and they were very keen on doing it. Ha kini ki arsni nalor ki kimi ki kpa ki balawan ban pensit rehem ya kini ki jing rakhi.
Lasaki ru igi babon ki kenrem ki lendan ki balawan jengok igi jing inam kentup ru igi to ge bala pendep ya ka jing pule joki nagani ke skul. Nadu usnen khat kendai hinyo po a kum ka jelang la ai bor ka jing sen sha na not ka char bacha thi ka khaban la sha te kam rup na gam bat gol para a chik sha sep ni hap deng pat di kasih saki jan tia sha tai sha pang mi ni paro dia im hang ni kum shi para na du bagi wan shong ki long shua Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. Living in your arms, we feel so. Ni kan ni te ka biang balat kan ni ka idea bekile ni pola tu em. Tip ka wei belai nama teng teng ki kena jugi kantam ki badang red em. Kim tip shu te la dan manu ban ai awareness program ni em. Shu te siapa mana juga jela kantam shu na ni kasi ya ki traditions aka ke bade culture kasi kim tip shu te kumentan em. Ayat ban keli ngapu ni ki sang kuai ni ki tu ki mula ki long akeli kai ki tip adu em. Ibatai tik tip ya ki riam ila batai tik oh ki hap ki kai ki no kai ban tip la ni ki kepana ye tang ba si sin baki layo e ka to ka knowledge ki kena ka ne ka nya ki baki tip ila ka joga culture ya ka traditions ya ki kum ta ka banginum kelat kam tamo ka jing ruai ya ki musical instruments ka biang palat baki le kum ne namar ba kum ta kam tam mengirakhi ka ni kami kaliat mo ka dap sampong sinem kum no ngin chu daki ai ban le ki ka manuba conceptualize ka ni ka idea ka biang palat na khantam baki khana kidang dei badang ret te kan ne ni jimut joki kini kain dalah he kim ken mau shu ti ha baki dang ret kum tu kinda kali jikli bre kila tip kai kajing internet kajonga habang apik ya kan ni kajing dap sampu snem kalong babun ki school ki persyang banbu ya ki programs bat kam dei ke ikai ke besuk habang ki perkhat ya ke program ndrai ai ke ni ke program bakal le ke ni ke school ki ong ke Loreto Convent kan long kum ke mau jam bangin pai syaka bakal dei ke school shisha kepada simkia ya ke ni kejing dap sampu snem habang ngilet habang wei ni ngadei wei na ki parents ne ki kmi ki pa jong ki khna ange ngai ba kani ka school ibun ki jaj kentin bat ki kata ramut ki kasi ki dakhar ki mizo ki manipuri bat ki we ki kentin jong kari India ngai kini ki khna ki pen umi ka mensim jonga abang ngai ki irwai ya kentin kasi nampoi perkhat baki khana jungi kila ban kemau gini ki kentin henre habanga kini ki khana da koi ki jai pen rio abaki irwai ka kentin jungi u kasi nga kamu shinrang ngadap da kemensim ke basarong bangim dei ban klet jala ka jong ka kentin ngim dei ban klet jala jong ka culture ngim dei ban klet ya la ka jong ka imlang ka salang apa pipe ka program jini ki khana apa piya na ko wei ka class ya ko wei ngai tanat ya ki bati hong larja ki riam nang ta habang apik na ko wei ka program na ko wei ka class ya ko wei ki pen kemalut yangi kari kasi nadu ka Temri war ka jongi ka Jaintia Hills ka Garo Hills ka Khasi Hills jongi bangi dei kari Kaburspa haki imlang salang Kaburspa hakabam kadi bat Kaburspa lut haki a tungin don la kata ka jingmut ka jing perhat bangin it ya ka ya la ka jong
Living in your arms, we feel so proud. Ah, Chikasi Jantia, together you embrace. Lead us higher for every coming race. Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. My sweetest home. Living in your arms, we feel so proud of the clouds. Ah, Chikasi Jantia, together you embrace. Lead us higher for every coming race. Te parlok da ketung ngila pois ko bokot jeng tup kubor jengi menta gajan miet ngin se syam yang bat pila syam tayo haga jo kesngi bat haga jo kopor kublai shibon ni kopor jong pi bat sia asok